Kafu ne mao. If you are waiting for signs Nenye and bele wonders, no te I konu said, kple praise dzesiwa the mebe mi Lord. kafu Yehowa. If you connect Nenye be mi ode with the kakakle mi name of Christ, with the power of Christ, be ya ho Kristo pe everything nu in sen. your life Nu today sia nu ike la will be gome turned egbela. around in Matono be Jesus' ele name. totroge le Yesu pe nkome. Father, Fo we thank you miede today. akpena we A gbe. great day, Nkeke a gan sia. special day, Nkeke a tohe sia. day that will Nkeke open the sike heavens, die ya and hu. then you will Jifonu solve eye long-standing apeto problems in kakayo the le life of etepe jiji la everyone mo pa in gbemela Jesus' do nchi le name. vane gbe le Yesu pe nkome Lord, apeto manifest your power, de nu se o fia manifest your love, de o lono fia mi manifest your glory de onu chi kokwe de go in every la life mesia me pa tonight gbeme in le Jesus' fiesia le name. Yesu pe nkome Over here, apeto le tepe the ya base afi of ke o le this takpepe global du crusade, topo ya be manifest nyamie kakam le yourself. la de do ki o fia Everywhere we are afi hearing your ike o word, le maunya connected with sem your le word, yabala o manifest jila yourself onu in se o ne Jesus' dede go le name. Yesu pe nkome Well, thank you because we ye know de you have akpena o done be ne it. do to nya pe gbedodo And da every I will eye see, menye be nkusia nkwa kpoi everyone will have a amesia me touch. ahwasi In kaka Jesus' le name I Yesu pe nkwa pray. diye mi dogbeda le God bless you. maune You yira can o be seated. bobo na yifa Tonight, chesi ya we're talking on signs nyamponu poto and kude wonders. jesi pe nukunuwo nchi Powerful deliverance Katutu through seseo signs to and nukunu kple wonders. dzesiwo In me Jeremiah Yeremia chapter wagbale 32. tabla ton vo ve I'm reading here from makle verse pipi 17. amewiandrelia na Jeremiah Yeremia chapter tabla 32 ton verse vo 17. eve pipi wiandrelia Lord ebe God, nye Jehova behold, Boda, thou was made o the apeto heaven echo onu and se the gan earth kple wo by alo the great si le dzi power la and stretch wo dziƒo out kple arm. anyigba And there is nothing naneke too hard mekpe for thee. na wo akpa o As you are there tonight, esi ne va le teƒe ya understand fiesi ya se there gɔme is nothing be too naneke hard for mekpe God. na wo mawu awɔ na He'll wo touch your heart. akasi dziwò He'll transform your life. atrɔ agbe o He'll heal your body. ahaya wo He'll nutsila deliver you from every atuka power tso of nusẽ ɖe evil. kpekpe yiwo nye vɔ ƒe nusẽwo me elabena naneke mekpe na míaƒe Mawu akpa o medzi be nàkpɔ kadede yi ke le kpekpe ya kpakpe kpekpe la velia me kpekpe la velia gblɔ be wo ame si wɔ dzesiwo kple nukunuwo ewɔ dzesiwo elabena naneke mekpe nɛ wòawɔ akpa o ta ewɔ dzesiwo kple nukunuwo le Egiptenyigba dzi de Israel eteƒe dzidzi va ye wɔ nukunu yawo afi sia afi ke ne le wotrɔ ya fiesi ya nusẽ yi ke wɔna nukunu kple dzesiwo la ele va wo hã gbɔ wo le Yesu ƒe ŋkɔme eye dzi ebe de Israel kple amegbetɔ siawo nu va se ɖe egbe eye dzi ebe va se ɖe egbe eye ne ɖe ŋkɔ o ne de ŋkɔ ɖokuiwo nu abe ale si wole egbe siawo ene nukunu kple dzesiwoa ava gbɔwo ɖaa fiesi ya mawunya be tanyenye katutu sesẽwo to dzesi kple nukunuwo me katutu sesẽwo tso nukunu kple dzesiwo me kpikpi blavevɔ ɖeke egblɔ be etsɔ dzesiwo kple nukunuwo asi sesẽ kplɔ kple alɔ si le dzi kpakple ŋɔdzi gã kplɔ wo dogo kplɔ wo dukɔ tso Egiptenyigba dzi etsɔ nukunu kple dzesi ɖewo le nu vɔ̃ si me nukunu kple dzesi wòtsɔ ɖewo tso dɔléle si me wòtsɔ ɖewo tso xaxawo me wòtsɔ ɖewo tso gbegblẽwo me nukunu kple dzesiwo wòwɔ tsɔ ɖewo tso nu baɖabaɖɔ katã me nu yiwo lé wo kluvi le amen mamlɛa yi ke na se wotrɔ le gbedodoɖa me la o adogo le wo me ebe
kpakple asi sesẽ ebe kpakple asi sesẽ kpakple nukunu gãwo ekpea kple kpikpe bla vea egblɔ nukunu kple dzesiwo bla vevɔ ɖekelia egagblɔ nukunu kple dzesiwo kpikpe bla vevɔ andrelia bla vevɔ andrelia ebe kpɔɖa nye Yehowa le kpikpe bubu mea le Yeremia me la Yeremia le ƒoƒo tsɔ ku ɖe Yehowa ŋuti ebe mawɔ ŋusẽtɔe mawɔ ŋusẽtɔye mawɔ le ɖokui si ebe nukunu kple dzesiwo le anyigba ma dzi le teƒe ma va se ɖe gbegbe la Mawu le eƒe ŋusẽ ɖem fiam Yeremia ƒo nu tsɔ ku ɖe ŋuti ƒo nu tsɔ ku ɖe Mawu ŋusẽ katã tɔ la ŋuti azɔa Mawu ŋutɔ le ƒoƒo gagblɔ be kpɔɖa nye ŋutɔ be menye Yehowa le Egypte ebe menɔ anyi le Babylon menɔ anyi le Israel nyigba dzi azɔa egbe le gaƒoƒoa dzi tutututu dzi le teƒe ma yi ke ne le teƒe ma fufulai gaƒoƒoa dzi tututu la ebe menye be menɔ anyi va yi tsã o la mekpɔtɔ nye elabe Mawu la ebe ye metrɔna o ebe nye Yehowa nye metrɔna o Yesu Kristo nye yama etsɔe va yi egbe kpakple tsɔe ɖe mavɔ eye Aƒetɔ la ŋutɔ gblɔ be ele ɖe gbeƒã nɔ le fiẽsi ya be ɖe kpɔɖa o ele nane kpɔ ge la haleluya ele nane kpɔ ge le fiẽsi ya ele ŋusẽ kpɔ ge ŋusẽ age ɖe agbewo me le fiẽsi ya eye awɔ ŋusẽdɔ tɔxɛwo nukunu tɔxɛwo le agbewo me le fiẽsi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye dzi ebe kpɔɖa nye Yehowa nutilãwo katã ƒe Mawu Afrikawo nutilãwo katã eɖanye yovo de du me tɔwo yo nutilãwo katã ƒe Mawu Amerikatɔwo ƒe Mawu nutilãwo katã ƒe Mawu afi si afi yi ke nutilãwo megbetɔ be nutilãwo gbe li ko la ebe yenye nutilãwo katã ƒe Mawu ebe ɖe mado kpo nanea haleluya o nye be se ɖo ŋuti wa la o kpɔ nyatsi ve ma nyatsi ma ebe ɖe trɔe la ebe ɖe nane li si ke mado kpoa fiẽsi ya naneke meli si ke Mawu la do kpo le agbewo me o fiẽsi ya nu kake nye kɔkɔme yi ke me ne ve kpɔ ɖokuiwo le nu vɔ̃ wɔwɔ mea le be yenye nu vɔ̃ la eɖanye hlɔ̃dodo ebe le nu gbegblẽ wɔwɔwo nu baɖa wɔwɔwo Aƒetɔ la atrɔ agbewo kekeke Mawu la ɖe o atrɔ wo agbe atrɔ wo nɔnɔme elabena naneke me sesẽ ne akpa o eye fiẽsi ya la nu kake nye dɔlélea nu kake nye lãmegbegblẽa nu kake nye ŋusẽ yiwo lé wo da ɖi bla wo da ɖia Mawu ƒe ŋusẽ Kristo ƒe ŋusẽ ame si ke gbɔ naneke meli ke medo akpo wɔwɔ la awɔe na wo le fiẽsi ya le Yesu ƒe ŋkɔ le radioa gbɔ Marko tama 7 eya tɔwoe nenye be awɔ ɖeka kpakple Mawu le fiẽsi ya akasi Aƒetɔ la akɔ Aƒetɔa dzi se o alɔ wo nukunuwo kple dzesiwo ayi aƒe me fiẽsi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me Marko ta 7 kpekpe la vevɔtɔn Yesu gblɔ nɛ bena ne ateŋui do ŋkui be Yesu la ale wonɔ tsã la nenema ko gale gbe haleluya eye nenema ko ganɔ tsɔ ɖe mavɔ ebe ɖe magblɔ nane tsã abe wo be vodada ye mi tsɔe kem nyeme bui be mate ma wɔ azɔ Yesu ɖe ale wo gblɔ tsã la nenema ko gale gbe matrɔe o ebe ɖe egale gblɔ nyamake na wo fiẽsi ya ebe ne ateŋui egɔme dzi be nate ma xɔe se ko la ebe nuwo katã le bɔbɔe na ame si ke axɔe se etɔ ko nyi be xɔe se
xɔse ko what you hear about nu si Christ ke ne le se ku ɖe as Yesua ŋuti Savior, be nye what you hear ɖela about nu yi ke Christ sem ne le as healer, be Yesu nye what you hear dɔyɔla about nu yi ke him sem ne le as a be deliverer, Yesu nye what you katola hear nu yi ke sem ne about le the power bena nu se le that Yesu si created the be world eya ye and wɔ that is xexi going bliboa to katã recreate you eye atrɔ completely. gbɔgbɔ agatrɔ Believe wɔ wò that hã yeyea everything nɔvi will xɔse be ko all right. eye nuwo katã ava me na wo Your life nyuie as an individual, agbewoa everything aleke ke will wole be hã all right. ewo katã la In your family, atrɔ as a nyuie corporate body ƒomewoa together, o believe aleke ke wole hã everything ne will xɔse be ko la all nuwo right. katã la In the ɖɔ ɖo family le and in the ƒomea mea community, le in ŋutoa the mea local le church, dua mea there are le nyabe problems you have been hamea mea carrying, and kakawo you are le wondering nyabe how will hamewo me this be mi le biabia solved. se be ɖe Believe the Lord leke ŋutɔ míawo tonight, akpɔ ɖo ŋuti if hã you can aƒetɔ only be believe, Lord, I xɔse ko na believe. te ŋui la gblɔ be aƒetɔ me xɔse Lord, I believe. aƒetɔ me xɔ dziwo se All things are nuwo possible katã to la him, ele to bɔbɔe her na ame that si ke believes. xɔse And ko possibilities eye will nu come in your life mateŋuiwo la tonight, atrɔ in zu nu Jesus' tete wɔwɔ na wo le name. fiesia le Yesu be ŋkɔ me Powerful deliverance katutu through sesẽwo signs to and nukunuwo kple wonders. dzesiwo The me three things we're nu ame talking about. tɔ̃ Number ye one, matsɔ fia mi le the mawunya ya me power. nu gbãtɔ Number two, nusẽ the pardon. evelia Number tsɔtsɔke three, the etɔ̃lia possibilities. nu Number tetewo one, nu gbãtɔ the power nusẽ of God, yi ke le Mawu of si signs be wòawɔ and nukunuwo wonders. kple He dzesiwo has not stopped. Mawu metrɔ o From the time of tso creation, kaka kekea from be the day gɔmedzedze of creation, tso kekea me ƒe he started gɔmedzedze manifesting Mawu power, tɔ yeƒe ŋusẽ and is ɖeɖefia the everlasting God, eye the nye eternal blema God, Mawu the Mawu all-sufficient mavɔ ye God, wònye and the nusẽ katã power tɔ wònye he nusẽ manifested le at esi that time nusẽ is wòɖe still fia manifesting egakpɔtɔ today, le the nenema power yebe of nusẽ gakpɔtɔ God, le of yeye signs egbegbe and hena wonders. dzesiwo kple And then number nukunuwo two ye nu there velia is our pardon ya ye nua mi through tsɔtsɔke grace for tsɔtsɔke to salvation ame and nuveve worthiness. kpakple The xɔxɔ pardon, kpɔkpɔ me that's the tsɔtsɔke forgiveness. woatsɔ nu The vɔ ke o pardon, he looks at all that you have done, akpamenu that yiwo you katã ne ever wɔa did wrong in ebe your ao life, mewɔ nyi o and la it's only God, a mewɔ nyi o gracious God, ye Mawu yi ke nye a dzɔdzɔetɔ merciful God, a nublanuikpɔla loving God lɔlɔ̃ ƒe that Mawu can la take ye all ɖeka those ko sins you ate ever matsɔ nu committed, vɔ̃wo katã bundle them ake o together, eye and put them ablawo katã in the atsɔ sea ƒu of gbe his ɖe eye be forgetfulness that will atsaƒu never yi be ke me woŋlɔ be remembered megaɖoa against ŋku nu you vɔ̃wo o anymore. la And it's dzi by the le grace of God. eye to eƒe And the amenuveve me grace of Mawu ƒe God amenuveve means ya that he manifests egɔme nye be that without aɖe you ɖe go paying any le amount for agbewo me ransom, eye any mehiã be amount for nake fia redemption, ɖeke any o amount of mana money ga for the ɖeke gift afi of the Mawu grace akpɔ and for nublanui na all o that he eye gives you. I'm fiesia feeling today, I'm ele feeling gbesɔsɔ today that be yeatsɔ grace and that eƒe pardon amenuveve is coming tsɔtsɔkewo unto katã ana wo you. lo Your guilt, it will take eye away. aɖe fɔbubuwo Your dzo condemnation, Aɖe, it will take away. agɔdzedzewo dzo. And the pressure of eye your sin nu vɔ̃wo that ƒe you have agba committed in the yi ke past, ne wɔ va yi everything, wokpɔtɔ le it will kpewoa take away ela in drɔ agba mɔ katã le Jesus' dziwo name. fiesia le Yesu ƒe ŋkɔ me He will save you. axɔ na o I missed an amen there. gblɔna be amen le radioa gbɔ You will become eye brother atrɔ born zu again. nɔvi ŋutsu yi What ke are you? kpɔ I gbogbo said gadzi you become atrɔ brother. zu Tell me. nɔvi ŋutsu yi ke ɔnu Born ka again. yi ke kpɔ You gbogbo will gadzi become atrɔ zu sister nɔvi saved sista and nɔvi set nyɔnu apart. yi ke It Mawu will tia set you, my Mawu daughter, atia it o will set you atrɔ zu vi apart from nyɔnuvi evil, nɛ elabe tsɔ nu apart vɔ̃wo from ke o suffering, eye aɖewo apart tso from fukpekpewo gbɔ eternal suffering. aɖewo tso You become fukpekpe sister mavɔ gbɔ saved, atrɔ set zu apart. nɔvi nyɔnu yi ke Mawu ɖe Am I talking to o somebody nɔvi there nyɔnu today? ɖe le radioa gbɔ le se ŋkɔ nye It's coming fiesia your way. ele Born mɔdzi gbɔna again. na o be It's coming your atrɔ way. tsi me Salvation. ɖeɖe le It mɔdzi is gbɔna na the o pardon eye through grace na o for tsɔtsɔke to amenuveve me ke salvation na and xɔxɔ kpɔkpɔ worthiness. It will make you eye worthy ana be of adze heaven. adze na dziƒo And yeye then it will transfer eye you from akɔkɔ here, o transfer tso you to anyigba ya glory dzi in atsɔ da ɖe Jesus' ebe ŋuti name. kɔkɔe me le Yesu ƒe Number ŋkɔ me three, nu the tɔ̃lia possibilities in ye nye God nu and the tetewo surety nu of His tetewo word. yiwo The le Mawu ƒe possibilities in enya God si and the surety of His egɔme be word. Mawu be Mawu Everything be the word enu yiwo says katã Mawu will nya become gblɔ la sure in your life. ava me Where are godoo you? tika ne le Tonight, fiesi the ya word hegbe will be nye sure. gbelo
enya la va me godo, Wonders will be sure. nukunuma la va me godo, Signs will be sure. dzesima la va me godo, Miracles will be nukunu sure la in your dzɔ life agbo me in godo, Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. One Nyaba nugbɔtɔa is dzi, the power nugbɔtɔa nye nuka, of God yenye Mawu for ƒe ŋusẽ signs be and wòawɔ wonders. dzesiwo We're kple coming back to nukunuwo Jeremiah gbɔva. chapter 32, Yeremia tabla and I'm tɔ̃ vɔ reading vea from me, verse 17. kpokpe And ame of wuiadrelia. God, behold, Ebe kpɔ thou ɖa, hast made o Aƒetɔ the Yehowa, heaven etsɔ wò and ŋusẽ the earth gã by thy great kple wò power, alɔ and by thy si le stretched dzi la wɔ out dziƒo kple arm, anyigba, and there is eye nothing naneke too o, hard naneke for o, thee. That's mekpe what na you need to woakpa o. understand. Nɔvinye se That as gɔme, you are there tonight, se gɔme be yi ke as ne you le come senya wò before trɔ ya the fie Lord, si ya ne va Mawu gbɔa, anything you are asking, nu you're kake na asking for bia, salvation, ele bia be you're yeakpɔ asking for ɖeɖe, the forgiveness ele of bia your sin, tsɔtsɔ ke be woatsɔ be nu you're vɔ ke asking ye, that the Lord ele will give bia you Aƒetɔ be the ɖe, soft heart, nena the edzi tender ke heart, bɔbɔ, the yielding edzi heart, ke the aɖo willing toe, heart. You edzi say, ke awɔ my eƒe heart is lɔlɔ̃nu, hard. abe awɔ Aƒetɔ, My heart edzi is nya like a stone. elia ŋutɔ la, I ele feel kɔ bad abe things. ekpe I don't ene. even feel they are O, bad. ne mewɔ nu But vɔ̃ I hã, want a mewɔ soft naneke nam heart, o. a tender Egɔme nye heart, be a edzi changed woalia, heart, a azɔ ne edzi be transformed woana edzi heart. ke trɔ, The edzi ke Lord bɔbɔ la, will do it for you Aƒetɔ la le tonight. wɔ ge na wò fiasi ya. All you Hallelujah. need to do, Nu all ke you na need to wɔ, understand nu si is ke that na wɔ, he ye koe nye created be the se gɔme be whole eyae world, wɔ the whole dziƒo universe, kple anyigba. and then Eye he can recreate you. He has the agatɔ power. gbogbo He awɔ can refashion you. yeye, He has the ŋusẽ power. le He Mawu can si, reform you. He agbogbo, has the power. He atrɔ will gbã turn o, your life atrɔ around. wɔ He o has the yeye, power. And ŋusẽ le tonight, Mawu he si, will do it fiasi in ya le wɔ ge na wò le Jesus' Yesu name. ƒe ŋkɔme. Created the world, Eyae wɔ the dziƒo kple earth by anyigba his great kple yeƒe power. ŋusẽ And he's gã. going to recreate you. Eye He's agbogbo going awɔ to transform o, you. agbogbo la He's trɔ going o, to save you ela by gbogbo la his de o, great ela power gbogbo la and tso by eƒe ŋusẽ stretched la out axɔ arm. na o, And there is ado ye ba si nothing ɖo ɖa ye too naneke, hard naneke for him. mekpe ne akpa o, Nothing too naneke hard for makpe him. ne akpa His o. love is Yebe so lɔlɔ, wide. His ekeke, love yebe is so lɔlɔ, deep. It will egoglo, cover your yebe case. lɔlɔ, Even le though you keke feel tɔ wa le you hã, are rejected ele wɔ ge na and o. you feel Na you are mo so da bad, tsɔ agbenu nobody le will gbɔ o, love you. yame God aɖeke medzi be loves alɔ you. nyawo gbɔ hã, And he Mawu ya loves you lɔ o, enough Yehowa to say, lɔ o. I Ebe created ɖe you mewɔ first, wo la, and then you deformed eye eva be me be yourself, wo ŋutɔ and ne you va spoiled ebada your mɔ life. o. But today, Eva I'm ke going to gbea, take hold of your nyea life. ma I'm de going to gbegblẽa ɖa le recreate agbo you me, again. ma gbogbo The atrɔ wɔ creative yeye. power A of the ye Mawu ƒe Almighty God ŋusẽ is yi ke coming wɔ ame upon you yeye right la, now. ele mɔ dzi gbɔna. Just as you Ava come, just gbewo as dzi, you ava surrender gbewo and dzi. say, Tɔ Lord, koe nye be here ɖe, am I. tsɔ I ɖokuiwo nɛ, surrender tsɔ agbewo nɛ, that animal Aƒetɔ. nature O, in me elã that ƒe beats my dzɔdzɔme ma yi wife ke le and beats menye, my ye me children ƒona as srɔ̃nye if they are not kakakaka my kuku egbe children. ne agbexɔ nɛ, That thing that eye me comes on ƒona me vinyo when I kakaka get wotsina anyigba, angry, I ene me do bi things dzi ɖeke ya, I o me regret wɔna nu about. kakaka ke megbe ya, The Lord me va says sina he veve ya, understands. Aƒetɔ be Tonight, menye, you will not be fie like si that ya anymore. maganɔ na wo nenema o. That Ei, cruelty me be and ɖe, that tame evil sesẽ ma, and that animal ehlɔ̃nuwɔwɔ ma, nature, the elã Lord ƒe will dzɔdzɔme ma, take it away Aƒetɔ la from your hoe ɖa le life, me o, from your heart, ahoe ɖa le in dziwo me, Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. You say, when I steal, Ebe I ne don't me understand fifia, myself. nye megasea ɖokui nye gɔme la. Things I steal, Medzo I fina don't nuwo, even eat them. vɔ nye me hiã ne When tsã o. they discover Eye me, eye they ne me va punish kpɔ nua, me. ne wova And lé yet ma, I ne wova go lé ma, back woƒona again to kakakakaka, steal. vɔ That nature dzɔdzɔme that ma yi makes ke you tutuna o, stealing ye nu ko ne fina, compulsively, enu ko ne the fina, Lord is going to do Aƒetɔ la it. He will awɔ nane, refashion your life. atrɔ gbogbo It will atrɔ, recreate your agbogbo life. awɔ o And yeye, that stealing eye habit, epipipi everything ƒe nɔnɔme ma tonight la, is cancelled aƒo in ɖa Jesus' le agbo me wotrɔ name. ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. And everyone that Eye has said, ame my sia me flesh is yi my ke problem, gblɔna be nyea o, remember, nutsila is the do na God ƒo of na all ŋutɔ la, flesh. gblɔ be ɖe, And if your Mawu flesh ye has nye been dragged nutsilawo into katã ƒe Mawu. evil, Elabena fornication, nutsila do ƒo na koa, adultery, etɔ evil ahiãdzedze, things, etɔ and then you say, ahasiwɔwɔ, I wanted to be eye free. ne be I'm medze ma even vo la, ashamed medze ma vo la. of being like that. Enye The ewɔna Lord ŋukpe na be medze le ɖekea la, will cleanse your heart Aƒetɔ la tonight. klɔ dziwo The ŋuti le blood fiesia. of Jesus Yesu will Kristo be make you ʋua, whole and ana make be you clean natrɔ, tonight. akɔ All that keŋkeŋ, tendency, aklɔ, all that habit, dzidzima, all that edema, fleshly nɔnɔme ma, pollution
in your life, agbenɔnɔma the Lord aɖewo katã dzo will create le you. Yesu ƒe ŋkɔme. As you surrender to the Ne Lord, tsɔ and you agbo na Aƒetɔ la understand bliboa. He's the God Ye of ne all tsɔ ɖokuiwo flesh, tsɔ nɛ and be there nye is ŋutilã nothing katã ƒe Mawu. Ye ne too nya be hard for naneke him to mekpe do. nɛ akpa o la. Then
ekema apeto aho gake ne devi re jibe wa akpede yenchila elebe wa ke abome o hane ke abome ne ba peto me va gbon me jibe na tro apeto me jibe agbenye ne poto tro apeto me jibe na konam ekema la honao bebe a honam wo eye nu se yike maucho wona nuola ele do wo gela pe wo me ale bena trozo me yeye ba trozo nyonu yeye nu tu yeye atrozo me ke tro kenkem ye nu se mo yo tutu no be no nuvo nu se ma kata apeto la hojo le me o toda ebere ewo jipo planyigba kple wo nuse gan kple wo alo si ke le dzila e naneke Somebody say there's nothing. Glema c'est la globe naneke o. Somebody shout Amade there ne is do ne nothing. doli c'est globe naneke o. There is nothing Naneke you me have pena for me. wo akpa o. And the first time I went to Si Russia, banto ike me the Russia. people there that time Amba did yo not le understand Russia there nyigbaji is gamamela. nothing Nya se you gomebe. had for me. Naneke me I announced sesene to ma the wo. people, Be I wa wo. said, Me God tona mo bere. is still the same. Ma wa The me God tron. of power, Ekpotonye and the ma wi God keti of nu creation, sele. and the Ekpoto God wo of na all nuo. possibilities. Enye ma wi ken And nu somebody wona. Mateo yo trozo thought nu he will tete. prove to Ye us amade that khosebe God mele cannot degafian do yobe what I was saying nyawo nyiri ke he glome will ile do. ya be There was mawa a atema woman wea nyonu adeli that was paralyzed. yike klibo 25 be bla be years. voa ton Hands som paralyzed, alo klibo feet afo paralyzed. klibo And then, Eye, as we gathered esi together, kemi va and I bo. was preaching, Eye and mono I ma told nya the gblo me people gblo na that me obe God, nya pe all ma things wa are possible. nuo That kata the ele great wo wone power eye of nu God se has gande not lesi changed ye and be will nu se never ma me change. tron So me this totro ge man gbede o brought ke nu tu ya somebody who had been paralyzed for amaike 25 klibo pe ba years. voa ton la Hands could not alo walk, matema legs wona ne could ko not walk, afo and o put her klibo at dadia the door, at the gate, Ekple. where everybody will come out, and they will apike see the amo paralyzed woman la there, o and then they will kona say, nyono oh, adana de look at this woman. agbo What amonu Pastor eye Kumuyi ola said gbe is o not true. nu ike God pastor cannot Kumuyi do va it. gbolo abo obi But ma le I'm tefo telling ne you, le it's tefe ro true. kata ma tema yo donyo nu ya do It will be voma done to in na your mi be life. mawuda e wone nya pe ma wa wone gbogbo de And then eye me gbolo ma many wunya things happened. eye But that enu woman ojo was still there. kake nyonu And a as we me said, kwasi in kaka Jesus' name, eye me gbolo be amen, the le Yesu final pen kom mi amen. gbolo And amen they ma were mle passing like eye this, amoto jojo without anybody touching that amade woman. kenton be That kasi woman nyonu got yolo up. nyonu nto chikpo Hands, Hey. all right. Alo a Legs, ojo, all right. afo a And ojo. then she began Eye, to walk. nyonu ato zozo. Nobody touching Amade her. kenton me That kasi same o. God Mauma, that did that yike wo in doma Russia le many Russia years nyigbadia ago pe gedova is ye ya coming to your e place gakpoto today. le wo gena wo hale And fiesi the ya power of the hallelujah Lord will turn your apeto bo nu life se around. la It gbo will tro save you kekekeke and it will ande heal o you. You'll never ahaya be o the same again ayodo o in agbo Jesus' be name. tinyala tron le Yesu pen come Because of the miracles la that bena took place at yike that nu time kunu in ma Moscow, jogbe ma Russia, gbele Russia ri the Pentecostal Union Pentecote pe ha in bobo Moscow yike invited le me back Moscou 4 gamame months after. epe Then, jinua no as I megbela was o ga preaching, pem I be was magava holding a microphone. eye And then I magale saw one micro woman led the ye congregation, amade and jola she me was ha do me coming my eye direction. o I zogbo na kept on gbonye speaking, but I was wondering, eye mejo why bia bia did sebede they stop this nu woman? kata And then sécurité she to got to me on the stage, and metel he brought the no te microphone nyonu ya for ha me, so I eye kept nyonu ava quiet. eye o va And then ho mi she kro la sinye said, mejo bonu "Here po am I." ebe nye ya When the pastor came eye 4 me ke months pastor ago, va I jinua do was va ye ya totally paralyzed. me I've been klibo keke paralyzed for 25 alonye o years. afonye o I pe am va the ton som woman. I am enye nyonu okay. ma You yike will be afoto Yesu okay ana ye tonight me in volo o ha le Jesus' vovoge o name. tro ya hallelujah Signs and nukunuwo wonders. kple If the dzesiwo Lord could do that at aƒetɔ that la time, EÚEGBE our me la God míaƒe has not Mawu changed. agakpɔtɔ It le will wɔ ge come your way ele tonight. wɔ ge He na wo will hã set fiasi you ya free. ana wo hã na vo And there eye is nothing naneke too hard naneke for him. In mekpe your ne life, akpa o la nothing kpo me ya too hard. naneke mekpe ne wa Your wɔ family, fome wa me nothing too hard. naneke mekpe ne For o that de son, for that evi o daughter, ŋutsuvi ma vi o nothing nyɔnuvi too ma hard. naneke mekpe ne ma He wu be wa will wɔ de set
elle gadege avo le fiesi ale Yesu penkome. Look at that verse 20 again. Pipi bla In ve verse azo 20 it says, Babelia which has said, abawo signs amesike o and wonders, dzesiwo kple which has nukunuwo said, amesike wo ever ewo set your watch, de regle wo ti o po set the clock on de your phone, regle and you portable set be the alarm time. po And then you say, ando at gamedadia. this time that I Ebede. said, I want the alarm ye clock ajibede to ring out. ye And pe then wotia at the set be time, alo porta telephone na brings be out alarma the ne dapa the time ne ma maudo for your gamedi signs and dada wonders nyi to be ya wo no kunu pe jesi na we ma And then Eye. the set time, Ebede is the ewo. time of Ewo. prayer. And as that set time no kunu comes, pe and jesio we say, e yo in do game anyila Jesus' ne mi name, gblon be le Yesu at pen it, come your ya salvation ko has come. kokola bana o When we say in Jesus' ne mi gblon be le Yesu pen come ya at it, ko the miracle has no kunu come la bana in o le Jesus' Yesu name. pen come He said, Egblɔbe, the signs and ewɔ the nukunu wonders kple in the land dzesiwo of Egypt, le Egypte even nyigba unto this dzi day, ɖe unto this Israel day, kple unto amegbetɔ this day, sia nu and va in se ɖe egbe Israel, va se ɖe gbe among other men, eye and has made ne thee a ne name ne de as ŋkɔ at ɖokuiwo nu this day. abe ale si ke wole Point number egbe two. siawo ene Point akpa number belia two, akpa belia ne mawu our nya pardon míaƒe nu through vɔ̃ tsɔtsɔ ke for to salvation ame nu veve and worthiness. ke na xɔxɔ kple ale si ke Our míadze pardon through mebe de grace míaƒe nu vɔ̃ for tsɔtsɔ atsɔ nu vɔ̃ ake mí salvation and worthiness. ke na ame nu We're veve looking yi ke na mí at kɔkɔ Isaiah Isaiah chapter 55, tabla tɔn vɔ atɔn and I'm reading from verse kpokpoe 6. amadɛ Seek ye the ebe mi dzi Lord Yehowa while ŋkeke he may be ale si found. wogale gaglagbe Call ye upon him mi yɔe while esime ke it's near. wogale kpuiƒe The Lord is granting us aƒetɔ le a na word mi of wisdom. nyatsinunya be nya There are ɖe people ame aɖewo li that are not wise, yi ke wome and they dzea say, nunya o wogblɔna be tomorrow etsɔ I hã will make it. mava wɔe Tomorrow etsɔ I hã will seek the Lord. mava dzi ma wa Tomorrow etsɔ I hã will call mava on the Lord. ayɔ ma The wa Lord is saying today aƒetɔ le gblɔ is na wo be not your heart. egbee nye wo You are not mɔnukpɔkpɔ sure of tomorrow. megagblɔ be And tsɔ you o cannot predict mate all ma the signs susu nu and si all ke the things that will ava happen dzɔ le tomorrow. gaƒoƒo yiwo le Don't let ŋkɔgba na the me o devil cheat megade you. mɔ na Don't bosam let the woafi devil o deceive woaba o you. megana I'll make bosam it woable o another time. megagblɔ be This gabu is me your hã time. gabu egbee nye ŋkekea na o Am I talking to ele afi ma somebody ɖa here? hã This egbe is your yenye time. azãgbea It will happen ava me in na your o life. le Yesu ƒe ŋkɔme Seek ye the ebe mi dzi Lord Yehowa kpekpe matelia while ŋkeke he ale may si be wogale found. gaglagbe How do you know when he'll be found? leke You nanya already esi ke wole heard gaglagbe ɖo testimony egɔ be le se ɖaseɖiɖiwo what the Lord did enu in yiwo many other katã places. Mawu le wɔ yi na You mo can be dzi ɖoɖo found now, eye o and you're hã still alive now, ne gakpɔtɔ le and agbe you're still breathing now, egakpɔtɔ le and gbɔ I see the desire egakpɔtɔ in your dzidzi heart. gakpɔtɔ le You dzime want na wo the egbegbe touch of the ye ele Lord, di be Mawu and ne you want the kasi ye transforming ele di be power Mawu ƒe of the ŋusẽ Lord. ne trɔ yi ƒe agbe This is the time. gaƒoƒoe The ya time when everybody is esi expecting, me ke ame when sia ame le everybody kpɔm is praying, ame sia ame when le the do gbe mercy ɖa of God be is Mawu ƒe flowing like a nublankpɔkpɔ ne river, sra and when the abe power tɔsisi of ene ɖe ƒe God agbe me is in great eye Mawu ƒe ŋusẽ manifestation. aɖe ɖokui tsɔ This fia is your time. egbe nye Seek ye azãgbea the Lord ebe mi dzi Yehowa while ŋkeke he may ale be si ke wogale found. gaglagbe When the grace of God is esi still me ke mɔ ƒe available, amenu and when veve la the Lord is gakpɔtɔ calling le and gale inviting you, gaglagbe come unto eye Mawu me, le kpe be all mi ye va that gbɔnye la labor miame and siwo are katã le heavy agbagba laden, dzem and agba le I miawum will la give ke you nye rest. la mana This is mi the time. gbɔdzɔe la The time game when ya the lo promise of azãgbea God ya is still ye fresh. mɔ ƒe And ŋgbedodoa it gakpɔtɔ le says, yeye whosoever ebe de ame shall sia me call asi on the ayɔ name of the aƒetɔ ƒe Lord ŋkɔ la shall be saved. woaɖee This is your time. egbe nye The keke wa wise man nunyala will take ame yi ke the dze word aɖam of la wisdom. atsɔ The nunya ƒe nya ya wise woman anyɔnu will yi ke take dze that aɖam word la of wisdom atsɔ that nya God nunya has ƒe nyati ya given, that be this Mawu is your time. le gbɔgblɔ no be Seek gbe nye the wo ŋkeke ya Lord ebe mi while he dzi may be Yehowa found. si ƒe gaglagbe You call upon eye him ayɔe while he is mi near. yɔe esi ke Look wogale at verse kpuiƒe 7. tike In mandre ya verse 7, tike mandre lia let the wicked ame vɔ̃ɖi forsake ne da si his le way. ƒe mɔ nu Let the wicked ame forsake vɔ̃ɖi da si his le wo way. mɔwo What the nu Lord is saying nu ka gblɔm Mawu is, nya le o if you're seeking the ebe Lord, ne le dzi ye he nyawo is nyawoa holy, ye le he is kɔkɔe righteous, ye le he dzɔdzɔe is clean. ye You're kɔ seeking the ne le Lord, dzi ye you will Yehowa ɖe forsake all eɖo la those da dirty si things le you nu have gbegblẽ nu in your ƒoɖiƒoɖi heart, ma yiwo le dzime na o in your mind, yiwo le susu me na o around your nu body, ƒoɖi yiwo katã le that ŋutigbe na o waste
nu yiwo katã ɖe tsɔ sa ɖe ali enu ma gate ma nɔ ali na wa abe yeva yele ma wa yɔm o ɖe eɖo atsoe aƒu gbe mate ma le dzo kama woanɔ ekɔ na o anɔ asi be no abe yele mawu dzim o ebe ɖe ame vɔ̃ɖi ne da asi le eƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ŋuti magate ma va mawo ƒe ŋkume kpakple soɖabiwa o mate ma tsɔ biyawoa ava tɔ te ɖe mawo ƒe ŋkume o ebe ame vɔ̃ ne da asi le eƒe mɔ vɔ̃wo nu siga yɔyɔ kpakple nu yiwo katã eyɔna nu yiwo katã nana cancer ado dɔ wa mate ma lɔ nu mɔ na si ho abe be eya ma da asi le ya ŋuti afi ma dzi ma wo awo ame vɔ̃ɖi ne da asi le eƒe nu vɔ̃wo ŋuti nenye wo atɔwoe nye nyɔnu be nya adzazã la fie awɔ ahasitɔ afie agble srɔ̃ ɖe aƒe me akplɔ nyɔnu bubu ato agble srɔ̃ ŋutsu ɖe aƒe me ayi ŋutsubuwo gbɔ aƒetɔ be ɖe ele tsɔtsia yim pɛ gake nu mawo yiwo agbe yiwo nɔm ne le yi me da asi ɖe dzi o ebe da asi le wo ŋuti ne va aƒetɔ la gbɔa menye be ya va gbɔ fiasia menye be egbɔna gbɔ le fiasia eye nu sia nu yiwo katã ahe mawo be to hehe la va dziwoa nu mɔ katã na pakiwo ɖe akpa ɖeka alɔ aƒu gbe be aƒetɔ me va aƒetɔ la xɔ o ne be aƒetɔ la tsɔ nu vɔ ake o aƒetɔ la le tsi na o eya le ne le la maganɔ nenema o le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe na ame vɔ̃ɖi ne da asi le yeƒe mɔnu enu vlo wɔla ne da asi le eƒe susuwo ne gɔme ɖe emae nye ame egɔ be akpasaga na agbe dzɔdzɔe nɔnɔ ekpea agbewoa ele kɔ abe eva trɔ ta ɖe gu agbewoa etrɔ ta ɖe gu enuwo katã le baɖabaɖa ebe ɖe ame vlo nu vlo wɔla nyɔnu yi ke wɔa nu vloe ɖekadze ke wɔna nu vlo tugbedze ke wɔna nu vlo ɖe da asi le eƒe susuwo nu susu kple ɖoɖo yiwo ne wɔna ma wɔ ekui le baƒɔɖa ma fi la ma wɔ ya awɔ keme ma wɔ nu katã le bebe me be ame aɖeke ŋutɔ ma nya kpɔ o bɔn mawo ya le kpɔ o ele kpɔ kekekekeke nu mɔ katã yi nu madzɔ susuwo me mekɔ mawo mavɔ le susu me na o da asi le wo katã ŋuti ekema ebe netrɔ ɖe mía mawu la nu elabena etsɔa nu vɔ kena geɖe. Fika me ma ɖe hã mebe wɔ ame yi ke nya le va na fika wo ɖe hã aƒetɔ atsɔ nu vɔ ake wo geɖe atsɔ nu vɔ wo ke o ana wo tsɔtsɔke ana wo vovokpɔkpɔ ana wo kɔkɔkpɔkpɔ awo katã la va gbɔ nyaƒe mawua etsɔa nu vɔ kena geɖe etsɔna kena geɖe yebe tsɔtsɔkea ava ye nu vɔ yiwo katã ne wɔ kpɔ ne wɔ ya ne be ve gbɔ le wotrɔ ya ko aƒetɔ nye ya lo enye ya la aƒetɔ ne nye be mexɔ na mo wa ne Yesu meku ɖe ta nye o aɖe ɖeke ma wɔe ɖo ne eva mawo gbɔ nenema la xɔxɔ ava na o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nenye be gbenye zi gbãtɔ gɔ hã ele va Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔa ne ve gbɔa egbe zi ŋkeke gbãtɔa bebe Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ hã la va gbɔ zi gbãtɔ esi ke na va egbe ŋkeke gbãtɔ la magblɔ na o ƒe geɖewo va yi me yi Amerika dua me eye mi me Minnesota eye miaƒe hamevi aɖe na mi le ƒomitɔ ku ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃ ŋuti Mawu ƒe lɔlɔ̃ yi ke xɔna na amewo katã ekema abe hamevi enea nɔvi nyɔnue enɔ dɔ wɔm le kɔndzi eye nyɔnu aɖe anɔ dɔyɔƒea enɔ ekudonu
ekpɔtɔ vi wa ku eye dɔkita ya nyɔnuvi nyɔnu ya gogoe dɔkita ya be miabe pastor ɖe tso Nigeria va eye le ƒo tɔku ɖe mɔ ƒe lɔlɔ ŋuti eye de matema akplɔ nyɔnu ya ke le dɔ lém la ayi ma hã eye nyɔnua be ne me kɔe yi hã ekuku ke tsã ɖo yi ne kɔe le ya ne be ku le mɔ dzi faa vɔ yi ke me nya be kuku ke ta ne be yakɔe yi ye mia nɔvi nyɔnua ekɔkɔ ko nyɔnu kore nyɔnu ye wo kɔkɔe tsɔ de ambulance me eye yi ke ambulance va ɖo teƒe yi ke miele ɖoɖo wɔm lea o kɔkɔe va da ɖe tsɔtsi kpaa be ŋgbedome eye nyɔnu ya mbe yi tsɔtsi ɖeke kpɔ elabe mefɔ meka tsɔtsi xɔ me kpɔ elabe kore be subɔsubɔ me ko wole eye azɔ me ƒo nu ƒo abe leke le se mawu nyawo trɔ ya ne eye me na me sia me kaka ɖe dzi gblɔ na wo be nenye be gbenye zi gbãtɔ ne va ma ƒe lɔlɔa la va gbɔ wo lo eye me va be ma de gbeƒã na mi be togbɔ be gbenye zi gbãtɔ ne le va Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔ kple nuvɔ tsɔtsɔ ke la aƒetɔ ƒe amenuvevea exa egbɔna dzava do atsu na wo le Yesu ƒe ŋkɔme eke evɔ ɖo nu yiwo katã miwɔna mi wɔe kaka do gbe ɖa ye mi gblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le eye ma ƒe dukɔa katã gblɔ be amen nɔvi nye kasia ɖe eme ke amewo le ɖi ɖe asia kore nyɔnu ya le ŋgbodome ɖaa le tsɔtsi xɔa me ŋgbodome ɖaa ame ŋudzɔla ɖeke me afi mɔ lo mɔ ƒe ŋusẽ ɖiɖi tso dziƒo eye wòkasi nyɔnu ya dɔnɔ ya tsitre lo ezɔ kaka va ŋkɔ eye wònɔ avi fam eye wònɔ gbɔgblɔm be ɖe o mawu yɔ dɔ nye me yi tsɔtsi kpɔ o ɖe nye me yɔ Yesu ƒe ŋkɔ hã kpɔ o egbe zi gbãtɔ mawu ƒe ŋusẽ ɖiɖi kɔ ɖe dzinyea o kpɔm ɖa eye mawu na wò haya blibo kekekekem nɔvi mawu yi ke wɔ ma ne nyɔnu ma gama me va yi tso eƒe nuvɔ ke eye wòna wo vo la eye wòtrɔ gbɔ agbe nyɔnu ya trɔ wɔ yeye yɔdɔe hayɛ o nusẽ ma egale yeye wòtrɔ ya awɔ dɔ ne wo hã ayɔ dɔ o mebe atu ka wo atsɔ nuvɔwo katã ake o mawu ƒe amenuveve ava gbewo me le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme akpatɔlia ne mawu nya nutetewo yo mawu wɔna kpakple yeƒe nya ƒe kaka ɖe dzi ame aɖe gblɔ be nutetewo Yeremia Chapter 32, tabla tɔnvɔ ve and I'm reading from verse 21. kpekpe vevɔ ɖeke And has brought forth thy people, etsɔ dzesiwo if you become part of his people, ne wɔxa ne le ƒe dukɔa domea ne le ƒe dukɔa domea out of the dungeon, ebe ɖewo to le ʋe gogloa me eɖewo tso le abose dzatawo be dome eɖewo tso le Nebukadnezar be kpozo bibia me wo ya va ko one of his people eye exa ne ƒe dukɔ domea will stand by you. aƒetɔ la be ŋusẽ ava gbɔ wo nu kake ne hiã be kɔkutiwo na ŋe le agbo me la o aƒetɔ be ŋusẽ le wɔ ge na wo le Yesu ƒe ŋkɔme ebena etsɔ dzesiwo kple nukunuwo asi sesẽ kple alɔ si ke le dzi la kpakple ŋɔdzi gãwo kple wo dukɔ tso Egipte nyigba dzi mawu do eƒe asi ɖo ɖa ye ƒe asi sesẽ kple eƒe alɔ le vevɔ adrelia gblɔ be kpɔ ɖa nyee nye Yehowa ne me ne se mawu be numenya ale ebe ɖe ye ŋutɔ va tɔ te ɖe ŋkume na wo ekpɔ nɔnɔme wa eto na wo be nɔvi ye tutu aɖatsi nye Yehowa o le dzi ɖe ƒo nye Yehowa megaxa nuwo la nye Yehowa nye mawu nutsilãwo katã ƒe mawu
nu tila o kata pe ma Anybody having flesh de nu here tila today? la si o le fiesi ama kwa I said anybody baba having made flesh kele here senko today? radio agbora tila la si o Where a is he? Where is she? tika wa made It's your nyonu made God. nu chu made wo ma I we ya la said it's wo your ma God. we ya la And the Lord, with his Apetola, mighty power, ple will nu touch sembli you bola tonight. ela si Whatever kage that flesh nu is, kake in le tila wa Jesus' me wa name. akasi o le Yesu pen come In Makodi, nye no Edo State, Makodi. our country here, le nyabe and Nigeria there du was ma fi a man nu tuade near the crusade ground. le takpekpe He ma couldn't nyigba ma kpa come deka into the crusade metem pa ground takpekpe nyigba ji o because of elabena his peculiar problem. kaka de He agbade couldn't noji wear agbade a noji pair of trousers. eye matema Why? afua He fo had de elephantiasis. pantalon me o The two elabe legs ye ba were fua big kata like lolo the legs of lolo an ale gbegbe elephant. abe And he achiglinyi could ba only fo ne wear wrapper eye around avon him. ko yo tana And so he said, Ekema. how can I come? leke ya o You kaka will laba not wear shoe. ye ma te There do was fo no pa ha shoe that was afọkpa sizing. de ke ma te Not ma even so afọ ha ne o slippers. ma te do jima kpla go ha o Instead, he brought Eye. a chair in front eto of his asikpe house. ba no And tere the ba nanyi microphone from de the crusade ye field pe was hotonu reaching him eye there. yo le ma nya I gloma preach the word of egbe God. a I le assure va the gbo people egbe le that di I'm le va gbo assuring you tonight eye me le that na mo God kakare is ji the be God mia of pe all ma wane flesh, no and with tin him la wo kata pe ma we nothing na ne shall ke me be pe ne impossible. akpa o Then it came time eye to game pray, va so and azo then we came ye mi the tok pe altar toto da o call, and ye yu the amo people o that chopa pe chona accepted the Yesu truth eye like you. You amo accept honya the te pe a truth. menya bo hana honya te pe a Everybody accepting the me truth bo here hana honya te pe a tonight. fiensi alo The truth will nya work te pe wonders la in your awo life nukunu kple in dzesiwo la Jesus' gbewo me name. le Yesu pen come And the people that eye accepted the ame yo truth, kata xɔ they nyateƒea dzi raised up sia their hands. wokɔ I ba even si had chance dzi to call them eye forward. míeyɔ And then amewo after va that, ŋkɔ we said we're emegbea going to pray now. míebea míato gbe ɖa Whatever your challenge, be nu kake nye anywhere you agba le are, dziwoa nu whether kake you nya are ɖeka here yi or ke you ŋkɔ are ne lea there, ele the teƒe ya power lo le of afi ke me God afi ɖe ɖa will come upon mawo your ƒe life. ŋusẽ la va dzi wo And kpɔ then we pray. eye míedo gbe I ɖa will mention the name eye of míeyɔ Jesus, Yesu the ƒe name ŋkɔ that ŋkɔ always overcomes yi ke every ɖua sickness, nɔnɔme every sesẽwo infirmity, dɔléle every sesẽwo impossibility. lãmegbegblẽwo And nu then at matewo the yiwo katã dzi final eye amen, míegblɔ the ame mi de people amen shouted like mamlẽa Calabar ya amewo people, do ɣli sesẽ wogblɔ be Amen. amen Immediately, enumakea that man ŋutsu ya sitting in front of his house, yi ke le ba ƒe hearing the nanyi ɖe ba prayer, ƒe ƒe hearing ŋkumea everything, ye le se nuwo katã the elephantiasis nɔviwo went down immediately. afua emio zi ɖeka afia ema Became normal. nuwo katã And ɖo teƒe then, evɔe the following day, ŋkeke yi ke he kple dressed ɖoa like a gentleman. ye ŋutɔ edzra ɖo Following plo day, plo 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 you're hei dressed like a wo hã ne le gentleman. dzadzra ge ɖe plo 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 Following hei day, you're mebe ne dressed nu like a age ke ko ɖe dignified woman. adzra ɖo adzra ɖo ŋutɔ Then tugbedze to the tɔe crusade, ŋutsu he ya said, dzra ɖo I ɖekadze wasn't tɔe there last night. I eye was over there yi ke in front of my house, eva and the power of God ebe touched me, menɔ and aƒenye be now aƒenye me everything ye mɔ ƒe is ŋusẽ all kasim right. ye nuwo katã In your ɖɔ ɖo le life agbenye me tonight, mato no be everything is all fiesi right. ya enuwo la In ɖo your heart, in eteƒe your soul, in your edziwo me spirit tonight, gbɔgbɔ me luʋɔ me everything nuwo is katã all right. aɖo eteƒe Salvation is kɔkɔ coming your ele way. va na o Deliverance katoto is coming ele your way. va na o Healing is dɔyɔyɔ coming your ele way. va na o Deliverance katoto is coming your ele way. va na o Great possibilities nu here tete tonight. gãgãwo And the certainty nu of his gãgãwo word. le dzɔdzɔge Everywhere you are elabe ƒe hearing nya la will turn to power ele me va in ke your life. kotokoto And elabe then it ŋusẽ says, le eƒe is nya me there ebe ɖi anything too hard ɖe for nane me? sesẽ There's na nothing makpa too hard for the naneke Lord. mesesẽ He ebe will yeado ko accomplish nanea that ɖe in your yeado ko life nanea tonight ɖe in agbomea ele Jesus' wɔ ge le name. Yesu ƒe ŋkɔme Mark Marko chapter 9, tamasieke verse 23. kpekpe blavevɔtɔn Marko Mark tasieke reading from verse kpekpe 23. blavevɔtɔn And Jesus Yesu said unto gblɔ him, nɛ bena here is what the Lord is nya saying yi to ke you gblɔ aƒetɔ tonight, le na wo anywhere you are. ewo He's saying le he's fiesi ya bringing salvation to you. eye If ebe you ɖe can only ne believe, ateŋui he's ko bringing ya healing na to wo you. xɔxɔ If you ne can only ateŋui believe, ko he's ya bringing tem signs and ana wonders nukunu into kple your life dzesiwo la tonight. dzɔ le agbo If me you can only ne believe, ateŋui axɔe se Jesus ko la says unto Yesu you, be ɖe if thou ne canst ateŋui xɔe se believe, ko la all things are nuwo possible. katã All things are nuwo possible. katã All things ame are si xɔe possible se la to him atem awɔ that believeth. nu sia nu Anyone believing
Damade le kwese utroya. Anyone believing Damade le kwese kesi amaha. Ne kwesia. Ava meno nenema pepepe. Ne kwesia. Eko de la jisia. De la vanao. Ne ko de la jisia. Eko Yesu do la jisia. Do yo la vanao le Yesu pen come. Yakatanya bobata. Yamianku. Eye mana mi monu poko. Ben nous que ne be kwesiazo adefian. Ne kwesia. Ana ovovo. Ana ochochoke. Ade oluvo. Ta elebe na de koseba forma. And you're turning to Christ. Eye na trone Yesu nchi. Abe wo de la klo apeto. Eye nu kake anye nu vone wo kpo a. Apeto ado nu tete. Be atu akeo. Ti kake ne le la. We kwa lo ve ma o ji makpo. Akpene ma le radio agboda kwasi ji la permeda te kwasi ji na no gle Yesu enye de la na ekure tanye le Calvary eye me dasile nu banda nu vonyo katanchi me dasile nu vonyo nchi agbe vlo yo me nona la me dasile nchi Yesu me va Yesu bobe to nu vonyo kem konam kwa lo madeji do yi tika kemile le nkonye sem l'Afrique Jour mais America Asia yovo de Jour mais no de kai le home la fide le sema unya gapo le radio dia apeto la nouveau katan la keu globe me kwese yikene kwasi dia nacho na Yesu enye odela cho na apeto Yesu yenya mesike adeo cho nouveau katan sime Yesu amesike dana koko amesike chon de to jipovan nami apeto me kodio se Yesu enye de la nam kwasi mareji enacho ikene choa mianku dzesiwo apeto no tere gbo no tere nkume nao kenuazo plenebe apeto nye maula na nekedo ble me de kuku nao nous vont là menye ble la globe me sebe et tu nouveau kena me va tu nouveau keo akho He believes that you have repented. Ekwesebe ne trole jiome. You that forgiveness. E ya tu nouveau la keo kapopo yame. Lord, Apeto I accept me your ko salvation. wo de popola Say that. ble Lord, ble apeto say it aloud. Lord, ble sesede apeto I accept your me ko salvation. wo de popola It will not be taken away from you. eye maga kwela si o gbede o le Yesu pen come kwa lo bede jinya to gbeda fo le Yesu Kristo pen come me de akpena da me yo kata kwa la lo ji le gapopo ya me eye o le chopa gbecho le now o le Togo chopo nouveau me o le va gbo be na kona yo chopo nouveau kata ke o le Yesu pen come Change their lives. tro apa gbe nono Think they have been doing eye nu yo before, wona give them chala this life apeto for ye every men lo na o lo pa evil gbe me ya sin in tu e ke o le Jesus' Yesu name. pen come Let your spirit bear wo witness gbogbo in ne their di hearts. dase lo pe They are jime not be children of God. aso yo trozo mo pe vi o Sins are forgiven. o chobo nouveau ke o Salvation had been given koko to them. su osi Confirm it, O Lord, apeto and do give peji them the assurance of that na o kakadeji salvation bena in azoa o Jesus' po name. dede o trozo mo vi o Thank you, Lord, apeto because akpena today you have o la answered. be me nye be ewe na o vo Jesus' le name Yesu we pen kwa di mi do pray. gbeda le Say, I am saved. blona bena Yesu dem Say it again. ble I am saved. me po dede It is done. ele va mena o in nenema le Jesus' Yesu name. pen come Keep on standing. mi The counselors kotono are coming to you. nyabe radio agbo And then kotono I radio give you agbo some nyamechocho nyuito aye ne wole piensi ya chacha nyuito aye ma ne wo jijom be utro ya ne wo chacha ya ya tapeto ne yirao Let all the counselors ke le gapopo ya please, me ya
care mon of all papa who are amia standing. wentido If you ati mon pa mena tro are ava giving your life to Christ, please adogbe dade get the miata attention of the ye counselors nukunu kple around, they are dzesiwo na around you dzɔ now. nu ma And dzɔ in ma all dzɔ kpɔ na locations, let's dzɔ na have gbome ya the hey elabe counselors wotrɔ ya taking care of edzɔdzɔge those ya who have just given their lives to mon Christ. papa amia wentido If ye you have nɔmba not yo ma been yo fifia attended to, na please atsɔe get the vevede attention alo of the aŋlɔ da ɖi counselors around. alo na Counselors, atsɔ please, lɔmekaƒomɔvi let's wa na quickly yɔ zi get in ɖeka touch with those nenye be who have gbedodo ɖeke mi yɔ le nu indicated fifia giving their lives to wòxa ne wɔ Christ. kpakple mi ya eye le And tsɔ agbewo le na give them Yesu sleeps. ŋutɔŋutɔ Please, meka the tsɔtsi ye yina brethren tsɔtsi giving o your lo life to meka ne Christ, be ŋutɔ collect be the na sleep, tsɔtsi vɔ wòtrɔ ya ne fill se in mawu the nya gɔme nye details. be We want to be of fifie more hiã be yawo spiritual nyame help to you. soso Fill atsɔe in be all the agbe na details Yesu and nyawo hand nyawoa over eye ne wɔ hand gbedodo the kpakple slip mi ya back to the ke counselors. nɔmba yi ke ma yɔ And if you are fifia na online, ayɔe please eye na get tsɔ wo adresse ke tsɔ ɖo ɖa ɖe ke ƒe nɔmba dzi the online 93 form. Click the 04 link that is on the 38 screen. 38 You will please fill in the details. 93 We want to 04 be of more spiritual help to you as well. 38 We'll definitely get in Bla touch sheke with you. vɔ So please etɔn fill in the form online ɖeke o and kple amene submit. bla tɔn vɔ nyi Counselors, bla tɔn vɔ let's be nyi fast about this. mebe bla Our sheke Father in the Lord is vɔtɔn coming back ɖeke o with the kple mighty power ene of our Lord and Savior Jesus Christ. bla tɔn vɔ Get ready, nyi bla everybody. tɔn vɔ nyi Get ready eye for the tsɔ demonstration of the alɔmekaƒomɔvi power of God. Get ready alɔmekaƒomɔvi for the power wazi of ɖeka Christ the Lord. eye na Very yɔ soon, nɔmba ya The 93 man of God will be coming up 04 with the 38 anointing and power of the 38 Holy Ghost ke to pray for tsɔe zi everybody. ɖeka And eye na every yɔ yoke nɔmba ya will be atsɔ broken. adresse ke tsɔ ɖo All ɖa le be bondages nyametsotso will be nyuitɔe ke ne wɔ removed. ya All sicknesses will ehiã disappear. be woakpe Remember, ɖe ŋuti o Jesus' eye power. megaŋlɔ be wolo Jesus' power Yesu be ŋusẽ for kpɔtɔ li extraordinary yeye breakthrough. be Tonight is your ya night. awɔ nukunu Counselors, let's nukunu quickly attend to all manyagblɔwo who ya yebe ŋusẽ la akplɔ mi giving tsɔ their ge lives ɖe to Christ. ŋgɔgbedede manyagblɔwo me If you are watching eya online ta fiesi ya and you dzra just gave your ɖo life ele to aƒetɔ la Christ, be ŋusẽa etɔ dɔ dzi vɔ after the pastor's Ŋusẽ ma message this evening, ele kɔkɔ wo ge please hallelujah visit that link as I akplɔ be mentioned nayi earlier. ŋgɔ Fill in na the kpɔ form. ŋgɔgbedede We'll be able ŋgɔgbedede to manyagblɔ assist aɖe you. manya le ke wòva me ɖo And if vɔ you are mawu ye wɛ listening through nukunu radio mawu or ya ye wɛ TV eya ta and you are mi giving le your nu life to xlɔm the wo Lord be Jesus Christ, megadzo le radioa gbɔ o please send your name, kpɔtɔ phone nɔ numbers, radioa and gbɔ your ye location ne gbenyi zi gbãtɔ with ye wo ya ne your tsɔ correct agbewo le na address Yesua ke adresi wɔwa via tsɛ ɖo SMS ɖa or le WhatsApp nɔmba yi ke mi yɔ to dzi this fifia number, 93 the 04 Nigerian code. 38 38 That's, ate tsɛ ke plus tsɔ ɖo ɖa dzi alo te yɔ 234, nɔmba tɔ zi ɖeka yɔ zi ɖeka then the number ale be woate ŋu ana wo toƒo ɖo le eka dzi sorry, zi ɖeka 915 444 ke miame yiwo katã 9263. miawo ya mi tsɔ agbo na Yesu vɔa I take the adika number ɖe kpɔtɔ le again. agbo me eto Plus ɖe kpɔtɔ le afi ma 234, gbe be ma dzo ewɔ kaka toa be ye me dzodzo ge o 915 wotrɔ yi ato ma nya ho 444 eto ma ɖe ma ka ɖe dzi nɔ be la ho ke 63. ne awɔ nyui ɖe la na de mo to There will akpɔtɔ ayi be dzi kple special gbedodo la online banquet ade mo to azɔ ayi for ɖe all who are gbedodo la watching dzi online. anɔ to na aƒetɔ la be You get to know about that naneke later. We'll mekpe be na announcing wakpa o that to you. You aƒetɔ should be mekɔe part se of it. You need to be part of mekɔe se it. be naneke mekpe This na is a wakpa special o time for you. The Lord naneke is going to bless you. mesese You are wɔwɔ na very, wo you are a VIP. You are a very naneke important person. mesese A wɔwɔ na VIP. wo eye of nye the be Lord. ame veve ɖe tɔ nye In ne all ma the wo locations, wherever you may be now, ame veve ɖe tɔ nye ne ma wo le wotrɔ ya yeƒe please lɔlɔ do egbɔna gbɔ likewise. Make sure you do the same. yeƒe amenu veve And gbɔna the Lord will gbɔ bless you yeƒe bountifully in yayra Jesus' gbɔna name. gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔme Tonight, you yayrawo will give dza your sugbɔ testimony. Tonight, yayrawo dza Others have sɔgbɔ ale testified. gbɛgbɛtɔ This nenye is be your meɖi turn. ɖe ase kpɔ wa You wotrɔ will ya testify. hey ɖe Say mawu be amen. miado gbe ɖa vɔa Tonight menye is be yours dzato gbe ɖa also to menye testify. be You have no heard the do gbe ɖa ɖe testimonies tawɔ of vɔ kɔa others. edza You ɖi will ɖe ase la be testify. nu yi You ke believe mekpɔ that? kpɔ Say it after me. I will enu testify. yi ke medzɔ kpɔ I will ela dzɔ le testify. agbo me The power le of the Yesu Lord ƒe Jesus ŋkɔme Christ. Very elabe shortly, Yesu the man Kristo of God ƒe is coming up ŋusẽa again with the ele yeye anointing, with the egale power yeye of the Holy Ghost. egale yeye And when he awɔ nu mentioned that yeyewo name le agbo again, me Jesus, Oh, no and he young prayed come, in Yesu. Jesus' name, Yo do say gbeda le a Yesu ƒe standing, ŋkɔmea a believing eye amen.
ede You amen accept, you sesia de receive, dia you believe, ne you kwese possess. Your miracle is right now. ye kare dia You are going to get your own nukunuwo miracle. ema Very shortly. nukunuwo ema Counselors, are we nukunuwo true? akwema le me Counselors, vake na le Yesu pen We are come true. me kwese be fiesi ya We are true. Thank you enu very much. ikeme God bless jokpo you. ya jola gbo me Our Father and the Lord, the man of God, is coming up again. ma pa me ya egale The moji gbona power of the Lord. ma pa nu With se the ya anointing of the ma Lord. pa misisi ya And leji expect eye your miracle. notekpo wo nukunuwa Get ready. jirado Get ready. Get ready. sogbe le Yesu The Christ man of pen God is come coming. Get ready. ma pa me ya gbona togbe dododa Miracle. no yu apetola no yue no Now, bie welcome, sir. ma pa me Praise the Lord. wezolo kafu ne ma wu Are you ready? esogbe ya Look at your amen. I Kori said, ka amen wa de praise the gbojora Lord. mebe kafu na ma wu Remember, as we're here tonight, e kemi le tepe ya fiesi ya all things are nu possible. kata le boboe In your life. hai agbome o Signs and wonders, no kunu kple dzesiwo a healing and miracle. dɔyɔyɔ kple nukunu a Your blind eyes nkuma will yi ke open. gbã avu na o Those deaf ears eto will yiwo open. kata kua wodza ʋu And the Lord aƒetɔ will a raise up atso those who are paralyzed yame and are lying yiwo down kplibɔ a in Jesus' aƒetɔ a name. ale wo titre le Yesu ƒe ŋkɔme Every swelling in your nu body, tete ɖe kpekpe le whatever, lãwo me veto me will vanish wo away. katã wodza bu haleluya Raise up one hand. kɔ alɔ ɖeka ɖe Lay dzi the other hand da on ɖeka ɖe afi yourself ke le ve woa where you have the problem. fi ke le se veve And ya if you lea are standing in afi ke for dɔléle another lea person, for a mother, for kɔ a alɔ father, ɖeka ɖe dzi for anyone, ɖo ame raise up ƒometɔ your ɖe hand ta for them. kɔ asiwo ɖe dzi na The wo Lord is touching people here. be aƒetɔa le He'll asi touch your kage father, wo your mother far akasi away. etɔwo nɔ o le afi ɖe Anywhere ɖa you are, fi kake ne online, lea anywhere nyame yiwo le you ɖo are, to any congregation, ŋkɔnye le everywhere, hawo me all over the vovovowo me world, in le the globe, yaʋalawo dzia just raise up your hand. kɔ asi ɖeka ɖe dzi And the da ɖeka ɖe power of afi si God ke le is ve woa touching your life mawo ƒe right ŋusẽ now. la kasi wo le zã me Jesus said Yesu unto gblɔ him and unto you, na wo be if thou canst ne believe, atewi all things nuwo katã le are bɔbɔe possible na ame si for ke him, to xɔe him se that believeth. Father, Fofo, in Jesus' le Yesu name, ƒe ŋkɔme that's the name emanye that ŋkɔ holds power, yi ke me and the ŋusẽ le name ŋkɔ that demonstrates yi ke power. ɖea ŋusẽ ɖe go Whatever the challenge, ɖeka ke nya Lord, ɖikawo we pray, aƒetɔ me do you gbe ɖa set your egblɔ be people free na in dukɔwoa na Jesus' vo name. ne vo le Yesu ƒe ŋkɔme From the top of tso the be head to the soles ta of be the feet, dzodome keke be I afɔkɔe pray dzia that your power do gbe ɖa be will wo roll ŋusẽ away ne mli every problem xaxa ɖe in kpekpe ɖa lo ƒe agbeme le Jesus' name. Yesu ƒe ŋkɔme Insanity, you are adaʋatɔ delivered in Jesus' menyawo name. le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme Madness, you are set etagbɔgbɔgblɔ be dɔ free in Jesus' menyawo dzo le name. Yesu ƒe ŋkɔme Any swelling nu in any tete ɖe part kpekpe yi of ke your le body, amea be ŋutia la va fia I ɖe command that swelling meɖe gbe ɖa nu tete come mawo out in katã mo ne Jesus' bu le Yesu ƒe ŋkɔme and all internal problems kaka like yiwo katã le amewo ƒe cancer, lãme like ulcer, cancer like abi tuberculosis, like agbɔxi be HIV, dɔ AIDS, sida be whatever the dɔléle problem, meka be nu kake wonye o healed in medo gblɔ be Jesus' dɔlélewo ne name. vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme Those who are blind, ame yiwo I pray, ŋku gba ɖa Lord, touch aƒetɔ me do those gbe ɖa be blind kasi eyes ŋkumawo now. katã nu aʋu Open their eyes ʋu now wobe ŋkuwo in Jesus' fifla le name. Yesu ƒe ŋkɔme Give them a bright vision. na wo nukpɔkpɔ That at the yeye end of the prayer, wobe they look ŋkuviwo dzi ne around, kɔ they will ploploploploplo see in ale be Jesus' woakpɔ nu name. sia nu ne takpekpea wonu le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo to ku na kasiwo gaƒoƒo ya me Take the dumbness away. da ɖe tutu be dɔadzo I take the deafness away. de toku be dɔadzo Deaf ears, dumb tongue, eto yiwo be ku loose ade in yiwo katã Jesus' wo le babla name. mi xɔ hayahaya le Yesu ƒe ŋkɔme Those who have stroke, ame yiwo hands tension lé legs withered, eye alo agbɔdzɔ or one leg afɔ shorter than the agbɔdzɔ other, agbe I pray megale the me power o of God will
come Apatɔ upon me you bia be right wo now. nusẽ ɖe ge ɖe lãme na wo fofolae. Rise up and walk in Medo gbe ɖa be tsitre Jesus' azazɔli le Yesu ƒe ŋkɔme. Lord, Aƒetɔ, whatever challenge anyone has, kaka ɖe as kpekpe we yi ke le ame all aɖe dzi believe in you le teƒe ya yi woxɔ dziwo sia. the impossible in Aƒetɔ me every bia life. be mate wo yɔno zu nutete le wo agbe me. Heal the sick everywhere. Dedɔlélewo dzo le afi sia And afi. finally, Eye ne míegblɔ let there amen be mamlɛtɔ la, mebia bena nukunuwo, nusẽwo ɖe ɖeɖe go le amewo katã ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. I thank you, Lord, Aƒetɔ mele da because kpe I na wo know labe it is done. menye be ewɔe I vɔ. know it is Menye be done. eva me vɔ. In Jesus' Le name Yesu we ƒe ŋkɔdzi míedo gbe ɖa le. Hallelujah. Lord, the Lord has Akpe na answered Aƒetɔ your la be prayer. etɔ na wo That you gbedodo bring ɖa. action to your faith, Azɔ expression to dekɔse your ba faith. fɔ, Whatever dekɔse you ba are not fɔ. able to Nu do kake before, mete wɔna you are tsã not wa, able to bend, eteme wɛ, now you can bend. atema You are bɔbɔ not faa. able to walk, now Ne you mete can zɔna walk. tsã wa You zɔ were not faa. seen before, Ne now mele you kpɔ nu can tsã see. ʋunkuvi na kpɔ nu. Whatever you are Nu not able kake to mete do wɔna before, tsã wo do la, it now. azɔ a, The power wɛ, of God ele be has come Mawu ƒe upon you. nusẽ edidi kɔ ɖe agbewo dzi.